پنابرین سوریه و رجاوای کردستان بیتری 205 ورکشاپین کار لباجار عنتابی باکور کردستان چه کرنه. کوپرانی وان لحلب کار دگرن وجبر روش شر پنابری باکور کردستانی بون. نه لعنتابی ورکشاپین کار چه کرنه و تفاهی کارکران چه پنابرین سوریه و رجاوای کردستانی نه. ما هناك ماكينة خاص سوريانين هناك جبر كرين هفد كنا ذات ما فكر ما تشكر و براني جامعة شغل جي سوريالينا تدي يعني تشوك مازن ارينا ورتجي سر ماكينة سر امبلاجي يعني باكيت لامي شدكن جي سوريالينا يعني زبوني ما يبارنا ليبيا العراق كردستان العراقي هو فادرين وان يعني ام بري دشينا جوا وانا يعني دجين كاردا جلك زاروك تين هديتن كتماني وان دبن حجز صالية راي وجبر روش وان يا خراب خوندن باردان ودز بكار كرن. أما وطنا شغلنا أما مجبورين بوفي مني وحيدة ومولي ما جي قيزكا كسي مرة بشغلتنا أما الدورن جي كسي معيش بكتنا أو أمشي وطنا شغلنا. جنجي دبيجن وان بري كار ندكر لبشتي كو پنابر بون أو نچار بون ببراين خورا كار بكن داكو مالباتا خودي بكن. بريك ميتانه ام هر رد شغل هذا يردم دكن يعني كو امنا شغل او تاني بشغله يعني زوره بر تركيا عشاء زوره يعني نبني سوري بسوري وياك بشغله يعني تي مران ذكر يعني بس بر ياك تاني بشغله وكل فتره يجرونه ناضي يعني بر مجبوره جبر پنابریه و روش آبوری خراب زاروکان دست جخواندن بردان و بر خدانه کار و اوجی بکدا خواه دابین کرنا مصرف ماله دا دبن هفکار. بسدان ورکشاپ في آوایی یم پنابرین سوری و رجاوای کردستان لباجار عنتابی هنه. رژیا هری زیدش کارکران لوی داری زاروکن. کارکر دبیجن جبر خرابونا روش وانیه دارای او نچار دبن لوی داری کار بکن. جمعت حمدوش روداو عنتاب